بنيرن از نابيجم عربين هاويردا لعفني نمانا حموجي دركتنا نا لي حركو دتشن هجمارا وان لهريما عفني كيم دبن يعني روج بروج درد كفن وخلكي مي الرسن خلكي عفني ودقرنا مالين خوا و جي كامبين كوتش بريرا دبيجن بخاطري وان هجمارا كدن جوان جعفني دركتن وچونا باريزگاها حمصي خلكي حمصي بن يعني ديمانين دركتن اوان جروداوي راهاتنا شاندن هوني ببينن كليسا عفرينه وريك خصنا خريستيان امريكي سوري اليكاريا وان كسان دكن ينكو ودگرن جهن خويني كو جعفني دركفن لغوري زانيارين روداوي يعني زانيارين هري نو جا انجمنا خوجهي عفرينه وما زانياري جوان ورگرتنه جوي ورگرتنه اجدما كتنا رجيم اسد و نزكي 25,000 مالباتين عفريني يعني مالباتين عربين هاورداج عفريني دركتنا يعني هجمارا وان ريجيا كسين كوج عفريني دركتنا دقيه در دورة جسدي چلي گروانکی هاوردایانا کۆژ هەرێما عەفرینێ دەردکەوە و بەر و پارێزگەها حمسێ دچا. ئەف دیمەن تایبەت ji بۆ تۆرامەدیایی یا ڕووداوێ هاتنە شاندن. ئەف کاروان چارچۆڤەیە هەلمەتە ئالیکاریە دەتێ گۆ بە پشتەوانیە کلیسەیە کوردی یا عەفرینێ و ڕێخستنە کریستیانên ئەمەریکی سووری و پشتەوانیە خۆبەخشان تێکردن. سەرپەرشتیارێ کلیسەیە کەشە شێر و شەعراش تۆرامەدیایی یا ڕووداوێرە ئەشکەرە کرد کە ڕۆژە شەمیێ بە پشتەوانی ئەوان 25 مالبات عەفرینێ بۆ حەمسێ هاتنە بەگوهستن 200 کەس هەژمارە ئەندامێن وان مالباتانە 16 ئۆتۆمبیلên مەزن ئەو ji بۆ حەمسێ بەگوهستنە. ئەندامێ کلیسەیە عەفرینێ قەهرەمان مستەفا بۆ یەک سەرپەرشتیارên جیبجیکردنا vê hilmetەیە ji تۆرامەدیایی یا ڕووداوێرە ئاخivî. 25 عائلة إجباري في بحفصل ضد حربي رابي بنوتبين كاتبين عفرين ملكيلاك السكنين ما ممكن جرى أمنون إنه كونبن فاجرن سالبو عيديون لمولد خوبن وإن شاء الله روت بيش أم كونبن ملكيلاك ملاتي خو سوريا بهافدا بسكنن أم قوافل دن شيكن حركز بسلامات مولي خو جيني وملاتي ماجي حركز بفتلي مولد خو وحركز سر أخي خو والدي خو وأم داس بداس بهافرا بهافدن أم سوريا شيكن سوريا إيماجيو أم ای حاسکرنینا ام ای سلامتینا ام دخوازن ام حاسکرنی خوشملت گیرو بیل بکن مخواست ابا شورش کنیسه عفرین دوباره بکن ام حاسکرنی خوشوا گیرو بیل بکن و جوا گیرو دشینن. لگور زانیاریین هرینو که تۆرامەدیایی یا ڕووداوێژ ئەنجومەنە خۆجەهی عەفرینێ وەرگرتنە جدەما کەتنە ڕەژیمە بەشار الئەسەد و نێزی 25,000 مالباتên هاوردە ji عەفرینێ دەرکەتنە كودكن جسدي تشل جهاورديان حسين عمر الروداو خلق جعفريني دردكفن از بچم عفريني شيرو شعر سرپرشتيار كنيسة كردي جعفريني القلمنا كك شيرو بخير هاتين تخازم دست بك في بزانبم هجمارا عربين هاورداين كو حطانا هالعهريمة عفريني بقشتي مانا چقاسة يعني چند كسين لعفريني مانا ایوار بخیر گلک اسپاسیا و دکم هر کسی گهدار مدکه براستی ته اجمار دورغه تنه حتی نها اما جسادی پنجی در کتیه یعنی چل بوریه وقتانی گوهاتنه ده 2018 دا در دوره ملیونک و نیو کس هبی. آها باشا بهتر خلقی کدر العفرینه مانه که کشیرو یه شامه گلک مانه چونکی ریو وانا دوره و عربا وانجی کمیون یعنی پرد خوازه یه حمسه هنک مانه یه همه مانه یه همه مالد وانا همی خرابینه از شویام مگندد وانا دین مالد وانا جی دین مالد وانا تشتک جینا مانه اون چه آلی کاری خلقه دکن این که ودگرن اون چه آلی کاری جوان دکن
براستی امکانیات ماجی ضعفتن انا پر ل حوالت ما هنا وک کومالا خریستیان سوریه ل امریکا جمارا یاردم دکن گو امکانه بن ام کریه عربا بدن یه گو بگینن مالد وانا گندد وانا او دفکرن دبیجن ام لبه داره چادر دانه کامپا دانه همه هر ناب عرضه خو بلا خرابه مهب زراتنه همه چادر خود ناب عرضه خود قنا کدینن و هدی همه مالد خو بگرن ل پروراتنه نه گو عربا بگرن کمیونا بگرن و هر مالد خو ام بوه حالی ام یاردم دکن جوان را باشه تشتکیدن مثلا تو مالباتن عرب هنه کو خودین مال چوبن و گوتبن یعنی دبیجن امج مالین و درناکبن تیدا آسیبونه براستی حتی نه من تشتی وصا نبیستیه حمی دبن امی درکبن اما هنه کنه دبن ما مصرف لماله کریه پرانا بدن ما از بخوا خانیه من یه ملعفرینه ما حتی نه نستاندی یه تیدا درناکبه دبیجه از درکبم از پراد خوازم پران چه کم وی سر وی مثلا هنه کی باخم ککشیرو چش تدخوازه یعنی چه قاس پرش تدخوازه دبیجه خرابیه من $5000 کری مصرف خواهی داد و حتی نه یه درکبه اما حتی نیگو درکبه دخوازه نه درکبه گو از پرا بدمه و گاز ندمه جی در ناکبه ببینه حتی وقت که اما یه درکبن یعنی تکس ناخوازه گو عرضه خوش گنده خود دور بن نه و ساده بله لباوریام ها یه درکبه باشه او شقه وحده هاتبونه آوا کرن کی نهادوان وحدان دایه که جبوان هاتبونه آوا کرن و او جنتی دانه براستی من پر وحده دیتن از لیگاریوم لناو کامپت گچه کرنه والانه تکسته داروینانه یه گوده چنجی یعنی تشته حوجی خاره خب خاره و جار نهن قاپیه وان پنجه را دبن یه خواهی هرن یعنی او دخوازن هرن لی او جید زور یعنی وقت کوان زور های پرافرانینن کریرنینن جبروی حتی نها پریه وانا مای پریه وان جی مابی جبرگو حتی نیگو میتب تعطیل ببن گو خلاص بگو هرن وقتانی گو میتب خلاص بین هر کس گوجاوی های زاروکه خبرن و چی خلق ودگرن که کشیرو کرد کرده ما حتی نها نه وکو عرب دچن باجارت خواه کرده ما نها و صوبانا گرن زعب هندک ودگرن چونکی حتی نها ترس هیا دترسن جبر و بنا گرن اما تترستنه قاملت هیا یگو بره نکانی باتا نهاته یعنی ام دبینن تترستنه تو گروپین چکدار هنه کو ظلمه الخلقی بکن وک بره؟ نه تشتي وها نما إنها دولت هي تشتك هي براد بين أمن العام وقتاني قلت تشتك هبه قل ظلميك هبه ممكن حركة هرن جرا قبيه وانا حردم فاكرينه كونن هرن جوان را ببين باشه تشتكيدن مخاص بزن مثلا عرب مگوهنه تقول پرانی آوان عربین شامینه پرانی کجان ناحیه عفرینه دمینن او عربین هاویرده الهاليه جندريسي هنا والهاليه كافرجانه مخدوه داره چمکی وحدت هبین مخیمات جرا چه کربین پریاوانات و داره دادمینن یعنی باشه مثلا دنک آگاهیش مرتين دبیجن عربین کج مال خلقه درد کفن هر تشتی بخورا دبنو دچن یعنی براستی ما مستعدش تکش داره بزم اما 7 سال 8 سال نه اف عائله لو داره نه و منظمه جی کوملا زعب یاردم کرد یعنی گویه هر قی اسفنجوی بلگیوی ارغانوی فرافولگوی قدوی تنه قی یعنی ابخارو به لی مثلا کدره یعنی مثلا مالباتک ودگره مالا خواه دبیجه اف مالا منک اشکرم خورا وی مالی بدم من و بچه جه خواه يعني اف مرحله چه قصد ريجت كافدم مثلا از خودي مالك من العفرنيه الجندريسي الشيء مثلا الجهه كيدن به هريما عفرنيه شو ما مال اخو من قلت مديت عربك مالا مدايا از خازم دكف مال اخو او جي دركوي اف بروسيس چند روزان چند هفتان چند ماهان دريجت که براستی کس نزانه چه قدر ريجه بده چمکی وقتنی گوته چه جاکی را به درکوه هر او جی هر اما لوی داره خانی ویجی خرابیه او جی حتی خاطینه سر هفته اشتر مثال که ببیجم حوالی که مهیا جه همه از چیم همه پیر بریاب سه روزا لوی داره بیم اچیم مالاوی مدی مالاوی خرابه العرض ایره لیخسته بی اما خانی که مروه وی هبی ارته دا بری بین وی هات چکر بلاد کر پنجره وی خست براستی من دی تشتک تتنه هات ای روزارو که خبرن
و چو او جی شیخ کی عشیره مزنه گو از هرم خانیک دو اوده چه کریه از براستی از بخاطر داروینانم اما مروف چی خانیک دید یه هن کاجه استان و هم هندک چکر و زاروکه خبرن چی یه گو فرصت به دست دکوه ناسکنه دچه گلکی سپاس شعر و شعر بر پرس کنیسه کردی جعفرینی گلک سپاس جواراجی صاحبی